Probudili ste se. Idete se ustati kad leđa. Bez brige. Ove 4 vježbice će vam pomoći. Kliznemo dlanovima do iznad koljena, na izdah zaoblimo leđa, a na udah ih izvijemo. Ponovimo 5 puta. Zatim dlanovima kliznemo do gležnja ili lista, savijemo i ispružimo koljena, tako istežemo stražnju ložu i donji dio leđa. Ponovimo 5 puta. Ponovo kliznemo dlanovima iznad koljena i ponovimo mačku. Ovaj put se malo više zaoblimo i malo više izvijemo. Ponovimo 5 puta. Uspravimo se, stavimo dlanove na križa i kružimo kukovima 3 puta u jednom smjeru, 3 puta u drugom. Javite u komentaru je li vam pomoglo.